Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Evo vam su novi sam epizodi na Balkan Ecstasy sam serveru. I kao što vidite, ne nalazim se na spavnu, niti radim neki posao, već se nalazim u HQ jednoj organizaciji, a to je Ruska mafija. Znači ušao sam u Ruskoj mafiji. Evo vidite kako izgleda HQ. Znači dobar je, izgleda kao neka kuća. Evo ovdje se nalazi sef. Novac samo 43, mat 7005 i 35 miliona supstance. Idemo da vam pokažem i s polja kako izgleda Ruska mafija, što ima od vozila. Ovdje ima 2 ili 3 Stafforda. Ovdje se nalaze 2 sultana. Ovdje se nalazi, ne znam kako se zove ovo vozilo, sad će vidimo. Ovo je Vincent, 2 Vincenta. Gore se nalazi jedan helikopter, čini mi se, a možda i 2, nisam zapamtio. Čini mi se jedan, ali nije bitno sad. Ovdje se nalazi isto jedan deo HQ-a. Ne znam, ja nešto, ima ovdje stolice, krevet i to tako. I imam još nešto da vam pokažem. Navođio sam skill na Deagle, evo 1000. I imam 100.000 u banku, vidjet ću skupim još. Idemo na F4 poz za JT ako ima neko. Pozdrav Juan Vasquez, Jovan Snik, Pers. Pozdrav za sve članove koji su online: Veljko Dobri, Daki Vasquez, Kili, John Wick, Kevinko Morelli, Rudolf Nedura, Vincenzo Fratelli, Jovan Snik, Juan Vasquez, Omika Vespucci. To je to. Sad idem da vam pokažem gdje sam ja nabuđio skill. To je tu blizu. Nije daleko, blizu bolnice se nalazi u stvari. Evo, Scofield ušao u super teren. Znači imate ovdje streljanu. Ona je na donaciju, nije niko kupio, imate ovdje streljanu. Sad idete vi koju hoćete. Ja ću da idem ovdje sad. Da imamo, pre neki dan nisu bili proizvodi. Sad ćemo sad. Znači i birate na koje ćete oružje. Ja sad treba buđem na M4. I trebate upucate 5 metri za 7 sekundi. I dobijete 25 skilla. Evo ja sad imam 50. Znači ja sljedeći klip ću da nabuđim na M4 full skill. Pa ćemo poslije na shotgun i tako redom kako ide. I to bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Ako vam se svideo, stavite like, share, subscribe, neki kreativan komentar. Podijelite klip da što više ljudi vidi. Veliki pozdrav sve vas.